Životne priče nekada znaju da budu jako tužne, jako tragične i nekada traumatične. Njena životna priča je zaista i bila takva. Ona je mnogo godina tražila sreću u ljubavi i nekako to nikako nije mogla da pronađe. Živjela je u kući sa porodicom koja je nikada nije prihvatala, nikada je nije razumjela, a ona sama kaže da je provela jako mnogo godina udovoljavajući drugim ljudima. Jako mnogo godina provela je tako što je udovoljavala ocu, udovoljavala majci, ali nikada im nije mogla udovoljiti. Ona kaže da je jako veliku lekciju naučila tek kasnije u životu, da nikome ne treba previše ugađati, jer na kraju nekada i roditelji znaju da budu jako nezahvalni. Pričala je svoju životnu priču ova žena. Također ona je i rekla koliko je provela i teško vrijeme u porodičnoj kući. Otac, kada je napunila ona 18 godina, zahtijevao je da se uda, da osnuje porodicu, da će brzo vrijeme proći i da je možda najbolje vrijeme da se ona uda kada ima 18 ili 19 godina, jer kasnije niko neće htjeti. To je takav mentalitet u tim malim mjestima, ali nažalost i u većim mjestima, da žena kada napuni 18-19 godina odmah je gurnu u, naravno, tu mašineriju koja se zove biološki sat. Ona to nikada nije prihvatala, nikada nije željela da čuje za tako nešto, pa čak u jednom momentu svom ocu je rekla da to neće uraditi, da se neće udati i da želi da se ostvari kao ličnost, a onda ako to i bude suđeno. On naravno ovo nije mogao da podnese, pa tako joj i rekao da ukoliko ne bude se udala do godinu dana, on će da naravno i biti primoran da je i izbaci iz kuće, jer ne želi da ima u kući djevojku o kojoj će selo da priča da je i baba djevojka. To jeste žena koja se nije udala i ne želi da selo priča o njemu, jer su ga mnogi poštovali u tom malom mjestu. Ona je naravno strahovala od svega toga. Nije mogla ni da povjeruje da njen rođeni otac će biti spreman da je izbaci na ulicu samo zbog toga što ona ne želi da se uda, jer nije vidjela potencijal ni u kome. A onda je i tokom jedne svoje šetnje po tom malom mjestu upoznala muškarca koji nije bio iz tog mjesta, dolazio je tu tek onako u posjetu, ali stvar će tek da se zakomplikuje kada je ona u pitanju. Jer muškarac kojeg je ona upoznala zapravo je iz Srbije. Ona je iz Bosne, a njen otac imao je taj stav da se ne treba miješati. Da svako treba biti sa svojima i da jednostavno ne treba izlaziti iz te zone i odlaziti u zone nepoznatog ili nečega što će možda nekada biti problem. Komentarisao je on dok je i pričao o raznoraznim drugim mješovitim brakovima. On to nije odobravao, kratko rečeno. Međutim, ono što svako treba da zna je to da u životu je najbitnije kakav je ko kao čovjek, a ne koje je vjere i da li je Srbin, musliman, Hrvat, Jevrej, to je apsolutno nebitno. Dokle god je neko čovjek kvalitetan, to je najbitnije. Tako bi bar trebalo da bude normalnim ljudima, to najbitnije. Međutim, njen otac nije želio da čuje za te priče. A kada je saznao da njegova ćerka zapravo je zaljubljena u momka koji je druge vjere, koji je iz Srbije, rekao joj je da o tome nema priče. Čak je dobila i šamar zbog toga sa riječima da je sada to uradila i nikada više da joj nije palo na pamet da pita tako nešto u njihovoj porodičnoj kući. Međutim, njihova ljubav je bila jaka. Oni se jesu upoznali kratko, bili su tu neko kraće vrijeme, provodili su vrijeme zajedno. Ona njega upoznala kao čovjeka jer su se viđali nekih par mjeseci, tek onda ga je naravno i zavoljela. I upravo zbog te velike ljubavi suprotstavila se napokon i svom ocu, ali on je bio jako strog čovjek. Majka tu i tamo morala je da sluša njega, jer ukoliko ga ne bi poslušala, onda bi on nju napadao, vrijeđao, moralo je sve biti po njegovom, jer on je bio i glava kuće. Tako se bar smatra na našim prostorima, da je muško glava kuće, da žena je rep, da jednostavno je nebitna, ali kako vrijeme odmiče, kako vrijeme ide, sve više i više uviđamo da zapravo žena je glava kuće,
a muškarci su ono što smatraju oni da su i žene. Sve u svemu, ona kada je i rekla svom ocu, saopštila mu da će da bude sa njim, bez obzira što on kaže na to, tada ju je i pretukao. A ona je pobjegla, blatnjava, bosa, raščupana iz kuće, bez ijedne stvarčice. Kada je saznao to njen dečko, naravno da je došao po nju i da ju je odveo kod sebe. Ona kaže da je slušala uvijek priče, da kada neko dođe koji druge vjere, da bude neprihvaćen, da je to sve paravan, da kada se kaže da se prihvataju takve stvari, a da zapravo to nije istina. Ona doživjela veliko iznenađenje kada je došla u njegovu porodičnu kuću. Ona kaže da bar u njegovoj porodičnoj kući takva atmosfera je bila. Majka ju je odmah prihvatila, grlila je i bila je srećna što je njen sin našao ljubav svog života. Njegovoj majci nije bilo bitno da li je ona muslimanka, srpkinja, jevrejka, nije čak to ni pitala, jer to je apsolutno nije zanimalo. Tako nešto i ne treba da se pita, jer je to zaista nebitno. A onda ona kaže da je doživjela zaista i veliku sreću u toj porodici. Naravno, oni su se vjenčali u međuvremenu, ona je ostala u drugom stanju u međuvremenu, rodila je i njihovu prvu bebu, a ona kaže da jako je mislila da se neće udati jer je i mislila da radi neke druge stvari, ljubav je ipak pokazala da je nepredvidiva i da se desi kada je najmanje očekujemo. Također, kada je i udala se, kada je rodila bebu, ona je tek onda posvetila se sebi, pa je tako završila i vanredno neke kurseve kako bi i ostvarila sve svoje snove. I naravno, u tome je i uspjela. Majka njena komunicirala je sa njom sa vremena na vrijeme, dolazila je čak i nekad u Srbiju da je obiđe, ali ona kaže, bar je njoj tako pričala, da njen otac ne želi da čuje za nju, da ne želi da čuje za tu priču i da ga ne zanima da li ima i 5 djece. On nikada neće kročiti u tu kuću jer je smatrao da je to jedna velika sramota što ona učinila i da je se odrekao, da po selu priča da čak više i nema ćerku. Iako su mu mnogi ljudi po selu pričali, kako i njena majka govori, da treba da prihvati to, da je sve u redu, da mu ćerka uživa u velikoj ljubavi, on nije želio da čuje za to i komentarisao je da njegova ćerka je i umrla za njega i da više ne postoji. Nikada to nije prihvatio, nikada nije obišao svoje prvo, pa onda drugo, pa treće unuče, nije želio da čuje za tu priču jer kako je i pričao on sam, njegova ćerka više ne postoji za njega. Naravno, majka je obilazila svoju ćerku i bila je srećna zbog nje, ali isto tako plašila se da tu sreću pokaže pred svojim suprugom, jer bi onda i bio veliki problem tada kada bi ona ispričala koliko je srećna i koliko je zadovoljna zbog svoje ćerke, jer se zaista divno udala, u divnu porodicu otišla, ali on se nikada nije mogao pomiriti sa tim da je njegova ćerka, njegova mjezivica, otišla u Srbiju, a nije pronašla muškarca iz tog malog mjesta kako bi bila što bliže njemu. Naravno, ona se nikada nije pokajala zbog ovakve odluke jer uživa u ljubavi, a kaže da oca ne može da razumije. Ne može da razumije svog oca i kaže da jednostavno njoj je to potpuno nerazumno. Kako on može tako da se postavi, tako da se ponaša s obzirom da je ona njegova krv, njegova ćerka, a on se ponaša kao da ona više i ne postoji i ne želi da upozna unučad s obzirom da, kako ona kaže, trebao je to i da uradi. Njena životna priča zaista je pokazatelj da u životu nije bitno koje vjere, već koji kakav kao čovjek. Ima raznoraznih ljudi u raznoraznim i profesijama, i vjerama, i nacijama, i svemu i svačemu. Bitno je pronaći dobrog čovjeka, a ona ga je uistinu i pronašla i zbog toga uživa u velikoj ljubavi. Ona je također iskomentarisala da kada je došla u Srbiju, njegova majka primila ju je tako srdačno i tako dobro da ona nikada nije osjetila tu prazninu da nema porodicu tu pored sebe, jer se oni ponašaju prema njoj kao da je član i što jeste porodice. Također je iskomentarisala da on nema oca, njegov otac je poginuo kada je on još bio mali, ali isto tako on joj čak i rekao da ni on ne razumije njenog oca, jer ne može da povjeruje da neko ne želi da komunicira sa ćerkom samo zbog toga što je odlučila da pronađe svoju sreću u nekom drugom gradu.
oni su i pokazatelj da je ljubav zaista i pobjednik i da za ljubav nikada ne treba da postoje granice.